Oke guys, kembali lagi bersama saya Aman Musbay, Istimora yang sering dijuluki Gitar T. Jangan lupa auto bantai subscribe YouTube-ku guys. Bantai, bantai, bantai. Bantai, bantai, bantai. Bantai, bantai, bantai. Le, hai. Anong dibutuh hojol manual otak le? Enung rikti do aku. Mono neng menoro otak do, dagodang jol ma. Tuami. Jual otak ko le. Bahasa rujulamu otak mi. Ngalujo otak ko mamikir buru ni Razele. Aliaw nang masoti sa iya dipikir. Molo